BJP candidate lepi, RPI candidate lepi, we are no more ally. Aduga see pre-poll you are in ko. Pre-poll there is no alliance between BJP or NDA or RPI. RPI is independent. India bloc so khangbiu and hoji aina haijening FC post-poll alliance ki wari di kona poll matung loirkan khanarase. Ngasai di aina taja bada minute yang manga sida India bloc amasung NDA bloc ki candidate sing haibi spokesperson sing haibi rise manipur gi issue mata yaudeba. Mayam khangbiu mayam tabiri mayam na ai khoi hujik lairi problem di manipur gi issue sineba. Manipur se mai chai bani lan oiribani lan loidribani lan loidri maraka sida election commission na vote tawdaba yaroi haina tarobodagi pamjadraba praja mayam sina ngasi election sida saruk yagadori bani sigi matang sida mayam nu na khangbiu minute yankai manga hen ngangbi gre makoi ani na sorry with due respect spokesperson sing na mahesor thongaujam haibase mahakti praja gi issue gi damakta lakpani aina so hanna naijari praja gi issue gi damak lakpani amasung praja gi issue gi wangangani parliament ta wangang daba kari topic to ama hik ngang be adu ai khoi gi manipuri topic ta ngang dragadi kari darkar lagi ngangi bodo congress ki samna haijar bada PC Dambaram na kari haibi parliament ngarang so haijar rai ethnic cleansing by Maitai is completed in the valley jam ikai ni wani NDA block ki damakta ai khoi gi manipuri society se kari mata udana haibane ba aduga amarom dana ngasi phawuda akhoi gi honorable Bharat ki prime minister Shri Narendra Modi na wa amta ngangdre ai khoi gi sikhriba Maitai iriksa ima nupi ichan ise kaya si kaya am lagidravani kaya am gengrep tawdana masi maramda karimata haibide aduga atopa jati gi phi thongdabudi gi condemn tawi adu next day da governor na chalaga lupa lakh tara gi check piram haina media dagi koi khangje sina takudi India bloc led by Congress or NDA bloc led by BJP haibasi akoi manipur gi damti kari sukana banate post-poll yuari ko na thamsi aduga makoina hoji thole be irang asidi Congress na maru hulam mani amukan naijage 1960 Manipur Land Revenue and Reform Act kana na dor kana gi matam dor Union Territory ni ai hanjan haije aina viewers sing han yingbiu yaru chawbi ganu adu masin ningsang gada bane koina Congress na torom mani Congress ki matam da aduna ai koi beli degi hen dokpa yada bane suspension of operation kana na toromi Congress ki matam dani 2005 2008 2005 tagin temde iraicha isilina ka am sigarabani cookie arms group ka loina na moina security forces ka manaraga hatok bidana si mayam na khangbi gadabani adu huji tholiba sarkar achija irang asi loisan be ya prime minister Narendra Modi Shri Narendra Modi ye ka am yang powerful lai ge da Ukraine amasung Russia ge lan sokna marak chida he can speak to what the prime minister and he can engage in a ceasefire to withdraw the Indian citizens from the Ukraine aeroplane thari bineba aduga aikhoi gi ngasigi ireiba kasida lan tarbadi wa machet ho ngangning deba sigumba party Congress amasung BJP sida mayam ba nga hojik leiriba situation da bot thadag ni habse sungta thajade aduga amaromda hojik Congress ki aina list sama pangje campaign tawgada ba gaista akhoi gi furup Maitai ireicha wo hatliba furup ki bi yaweba ai maming di panjararoi kai moi haijararoi aduna takbudi Congress se akhoi bu hatliba mi singe sagutle haibneba siguma sagot pasida kramaina akoina bot thada gna akhoi gi beli dani mission bot thada griba adu singda outer da BJP na NPF sagotle de bai atop furup tu sawre BJP thada roi aduna takbudi Congress ki mi dina dum ka tabneba outer da guarantee ho rabne Congress na ka bai ada Congress hai sine karino parliament Maitai si sidhar ka law ribneba ethnic cleansing by Maitai has been completed in Valley by very senior person like PC Dambaram aduga Rahul Gandhi mahakla amasu welcome to cookie land in Kangpokpi banner pair Congress ki worker mein banner ka poster pair lepi baneba adu to kari so hai gidra baneba sigumba party ani sida mayan bo thadar kne have janda ki matang dai sungtha thajade aduna aina haijani se mayam praja hojik gyan loina tanarabani matam chap charabani aikhoi Maitai irecha mayam se apang si duna matam 19 hek independence phangdai hoj phawda laktana BJP amsung Congress apang si dun laktana akhoi se sum punjandana manghan na torok se hojik ti akhoi na sakti se akhoi puthok darkar leba
अखोई महेश अचौब लुचिंबा मनी सिगी इरांग सिदा महेश पोस्टपोल आइना हिजिना यावजरगोय अदुगा महाकना तौरियो थांग मागन कारगदी भारत सरकार दा कांग्रेस न बोयरे कांग्रेस न लितो सरकार बोयरे बीजेपी न बोयरे अचौब माइथि खुपांग थाब अमु थोकनेबा नखोइ न अपंग सिबि यारो अखोइ ज्ञान तारे नखोइ की वोट बैंक ने अखोइ अतोप जाति सिदी हाय बिसे अखोइ न खंगन गी मतम यौरेबा मोइ न थादो हुजिक इलेक्शन यौरे नोइ का तोकरे इलेक्शन लोरे मुका पकदर खंगदेबा इलेक्शन मया सिदा अदुना प्रजा मयाम दा आइना हाइजनिंगी पार्टी अनी से अखोइ इरैचा मणिपुरी मयाम गिदमति यामना फत्तबा पार्टी नि अदुना हंदक के मतंग सिदा मखोइ अनी सिनतबा पार्टी महेश्वर थौनावजम सगतपिदुना थागतपियो हाइना मयामदा आइना खुरुमलगा हाइजरी मसी हाइजरगा आई तेंतपना थमजरगे आई मतम याम सांग लौजदे मिनिट 3 मुक्तनी मणिपुर पोलिटिकल पार्टी खर लै हंदकी अखोइगी 15 लोकसभा मिखलजी डिफर तौबियो यामदब चही अमदी अखोइ आई सामक CPIM की सेक्रेटरी मोइन अखोइ प्रेस स्टेटमेंट थोक्सदन खोसदन उनबा याबो उनदन अखोइ हाइजे मरमदे के नोय मतमदा से 1984 दा पांगथोकदवा लोकसभा मिखलजे पंजाब दा खालिस्तान की मुकमिन लैबा अदुगा असम दा अखोइगी फोरन इशू की मुकमिन लैबदगी हाइबा स्टेट अनिसिदा अखोइगी 1984 दा पांगथोकदब इलेक्शन जे चही अमदी फर तौरगा अखोइगी 1985 दा पांगथोएबा पंजाब सु असम सु लाइकवाइज मणिपुर से अखोई यारदी चही अमगुब येथरगा अखोइगी पांथोपि हाइबनेबा अखोइगी सरमना हाइबिखिबदुनी अखोइगी नुमै कामनबा खोनबा सोइबा मयाम लेइबा सेसिना अखोइ क्याउजम लेयबा अदुबु अखोइना खाली मरमदी अखोइ खनब मतमदा कमाय खनगेदा अखोइना करिगुबा इलेक्शन से अखोइदी प्रोपेगेंडा सुमाय तौनिंगमनी नो सोल्यूशन नो इलेक्शन हैना अदु तौतारबोइदी अखोइना पामदबा पॉलिटिकली अखोइगी राइवलरी ओइनरिबा बीजेपी सिना अखोइगी केटवाक अमदा याम फसना अखोइगी काखरनी हाइदी करिगुबा अखोइगी इंडिया बॉक्सिंग लेत्रबोइदी लेमना दु पिथोगी समाना अदुना हनकी थेंगनसी याम फजरदु थेंगनरबे काननो थेंगनसीना अदुना अखोइन तौजरिसि अदुना हनकी सिदी तसेन अखोइ शांति लेत्री अखोइना मणिपुर की अखोइ इकाय खुंगनजरबा ऑनरेबल अखोइ चीफ मिनिस्टर श्री बीरेना दिहाई शांति से हंजलएना अदुबु मणिपुर की अखोइ लैबा अखोइ कुकी नतबा नगा नतबा MLA सिंगसिना अखोइ कनोदा मरुइना अखोइ मैदै MLA सिंगसिना चुआचांगपुर चपंगमदेबा इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर मसाबु चपंगमदेबा अदुगा कांगबुपि चपंगमदेबा अदुना अखोइ येंगिदि शांति से हंजंद्री अखोइ थमोइदे लैरी अखोइ अकीब लैरदि शांति लैतेबा अदुना सिमाई थमजगे अदुना अखोइना सिगी इलेक्शन की अखोइगी टेक्टिक्स अमनि अखोइना थेंगनदौरिसे केनो मतमदा अखोइना सि थेंगनौ तारबा बीजेपी ने याम लाइना होय लाउना काखरने हाबजे अखोइ खलेबा अदुना सिगी कंडीशन सिदि अखोइना पामी अदुगा मणिपुर शांति तसेंना थमबा पामबोइदि हाइबा अखोइना अपील तौरिबा इथिन ग्रुप अमतगी मायोक्ता हाइदबा कांगबुसिंग अदुगु कांगबुसिंग असे मसिना बोथादर बोइदि मणिपुर अमदि भारत की यूनिटी अमसुंग अखोइगी मणिपुर की इंटीग्रिटी दा यामना चावना मतेंग पामंगमनि हाइबजे याना थाजै मरमदुना अखोइ मदु येंगगा अखोइना यारगदी अखोइ इंडिपेंडेंट नतबा अदुगा अखोइगी एनडीए की ब्लॉक नतबा अखोइगी एनडीए अलायंस नतबा अखोइगी कांगबुदा वोट थादगिदना अखोइ सुयसोदना भारत की अपुन पोरपदा मणिपुर की इंटीग्रेशन पोरपदा अखोइगी अचौबा अखोइगी मतेंग पांबियु हाइना आइना नसिगी अखोइगी न्यूज टीवी की अखोइगी प्लेटफॉर्म से प्रजा म्याम दाइना अनिमता अखोइगी चिंग अमसुंग तमदा अखोइगी अपील तौजरी थमद्रिङै अदु हाना थमगे हुजिकी पॉलिटिकल सॉल्यूशन ओइगदबने हाबसे याम चुमी इंडिया जे डेमोक्रेसी चटपनी अदुगा हुजे कोई कम्युनिटी अनि कोई वायलेंस नि थोइबसे अदुना इशू जे याम सेंसिटिव ओइबनिना अखोइगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ना 9 August 2023 दा पार्लियामेंट हाइखिबा अमलै I would like to appeal the both communities in Manipur, Kukis and Maitais to have a dialogue so that we can restore the peace. Adudi karino, I BJP Sakana Pamjarivis is a political dialogue.
political dialogue tawraga political solution ama lakpa luri base issue se am sensitive oiba mayam na di ta hunning bana budi henba but ikoi gi sarkar se su yam kan honari bane masing mek lar ba kudam FMR scrap tawkre free movement regime lai khidre hojik adagi ikoi Indo Myanmar border fencing hojik hokre hai ba sing sina takpadi BJP sarkar sina center da mayam na tumin lai hai da khallagasu illegal migrant changak pa thingna ba Manipur se illegal migrant sing dagi kanna ba center na yam kanna honari ha ba se handa ki irang sida FMR regime de scrap tawba aduga aikoi gi border fencing tawba sina tae makha tarak ba mo aikoi na nan dagi talak pa demand hai tare NRC se ko yahun biu ha ba se sida su sisu Manipur da assembly da ani resolution lawraga tha da center da urge tawkhibadu hojai ko NRC da Manipur yawrani na ko step lokut pa hore aduna ina haijaning se praja da top party sing na Congress BJP se kari su tawdaba party amagum praja gi khandaba BJP ni praja gi khandana Manipur da inner line permit chana haliba adigi mi kaya sikhiba inner line permit ki matang da madugi problem solve tawkhiba amadi chingmi tammi gi marakta gap ama lairambado maitai na ga gi marakta handak di NRC chana hanabagi damag assembly da resolution pass tawna bo hona bada motion se move tawri basi ukhun gi karakpa koi naga MLA amani masina takpadi Manipur da chingtam nuksina base koi BJP sarkar lakpadi gi lai habasine adu bo hojik lai ba issue sida di prajana pamni ba hojik ba hayeng ma yam thuna solution ama pamni base ekoi gi party da thajaba thambiu adune ekoi na hamna da so haijakhiba ekoi gi party na suksoi soidana Manipur gi leiriba issue se koi losinaba honagani yam kanna su honari leiriba issue se yam sensitive oibani na hekta khut thabada su lugani maramdi ekoi gi na central security force na hekta civilian hatpa yaba sunate hekta noi kapa yaba sunate aduna adugumba leiba manungi oiba issue ni imadi kari haitare machimanaw gi marakta khanaba oibani na hairiba port se machimanaw oiba haibasi de mapi mapa oiba singa themjin gadawni maram aduna hairiba mapi mapa oiba ekoi gi center gi pairiba sarkar sidani ekoi na lobby tawraga handaki ekoi gi thokliba candidate honorable sir basentana masi lobby tawraga ekoi santi langna ba honagani displaced people sing na su magi mayum da halanna ba BJP lenga hek lakpaga suksoi joidana honagani habase ai thamjage aduna mayamna mute khanba matamda munna yengaga ngahaki chinda ngahaki prajada moi them tawba natraga haijinba adu nate chasengna masi makha takbade haijage ngai RPI gi koi gi kanona spokesperson na haibi khiba wa ama yawe haidi akoi huzik pre-poll alliance natte ga haibase post-poll alliance ai ka sarana bude na khangbi ngane ka santana khangongani post-poll alliance ha jidi ka ahum mari karaka da kangu jidi phibam yenga ga yawbani na khalle khudong chaba yengba party ne na ada center alliance leibadu hauji akoi gi spokesperson na leite haibi khre hauji NDA da RPI thalai wale yawda haibase athawale masama hoji union minister oiri baneba adu ai spokesperson na hairi basi kayam sumno sumdabano khangde spokesperson na decision lowa yarabra athawale na tabida ai adu madi khangjadre aduna adu makatang clarification pihan janingi maramdi prajada yamna ngahaki vote phangnamani na hajen biganu athawale hairiba honorable MPG masama hojik minister of state in charge minister of state oiri bani aduna sigumba lana hekta hajen biganu RPI candidate se yam kanna haining da bani ado ai kitang da haja haurage maramdi RPI na sum Congress ka BJP da vote piganu hairi se RPI da piduri si kari gino sine ina laktus ai minute ahum phadri ko ai ayu matam yengjar bani nakte hoy ya khoi ten ngangjar ke oza gi da su ai dum interpret ai gi ondari interpret da torok pa du na matam se sangdok ki bani waro biro akoi na ngang BJP na ngang se yening ba kangbu ma thole bu jek se ado na yet ba ya de ga haina moi gi oza guru sing tak pirak par kang de ekta tore ai di chamna samna ngangja bani ngai de gi anchor kanoni na kadi panelist ani ngang ma dai phajana taja bani ai wahi ama ba waija da bani kitang polite oina si ma moi ga haibu ju ai kano da RPI gi spokesperson kitang phajana ning de ai am senior ka su choice of language di ko ai Manipur da koina leijada be mayam da khurang ngapi ai nai jere adu ni oja Manipur da leita bagi hongna bi se hoje akoi gi candidate oiba oja bi mol su tawrabani akoi gi relief camp da leiba magi mapa gi masa du ga haibu wai press ta thokla bani oja bi molgi yamna phajada ba wahi aduna Manipur da leitaba nong phadok lakpa kamuna Manipur gi damak ta khallaga ngang kani habasi madi ai thaja ba khara wale hoi ai laksage aduna oja nanga sa habi khibadu da aduna RPI gi report sidi ai oja mahesh ki matang da ina haijaning base kasamtung kendra da second ta khibajina kamaina Manipur gi vote lak ahum phangadar bano habasi ju kitang calculation tang tawbiu
मरमदी लिसिंग तरुक ला निपाल ला सब्जेक्ट टू करेक्शन स्वाइदा हायरगा लेबनी अखोई ओजा निसिकाना बोर्ड चामा गुम्फु निपान हेलगा कागी बनी अदुना प्रजाना हायरे बो लेपो हायरे गायना बो लेपक कंगमुजे सिनी माइथी बदी याम चाउ चाउना माइथी गलिस मरमदी प्रजाना लेपो हायरगदी इंडिपेंडेंट ओइना लेपो मतिक लेना अदुदी नतना पार्टी अमदा नफसिलगा पार्टी की नफसिलगा पार्टी दुगी कनोदा हेक्ता खुदोंग चाबा लौरगा बोट लेपकदुदी वखन थादोपियु अदुना आइगी मरुम महेशताइन अपील तौजनिंग बसे चुमी मणिपुर की इशूदा मिनिस्टर क्या उनबीरी अदगी मिनिस्टर क्या दे अपॉइंटमेंट लौबीरगा लोक सभा की स्पीकर दे अपॉइंटमेंट लौरी आइना हंजनिंग ओहंग अमखक लई आइगी मरुम महेशता लोक सभा की स्पीकर दा फमगा लेपगा वांगांग की बदु मणिपुर की इशूदा लेपगा वांगांगा कन्विंस तौबा ngамगद्रजिन फोटो अमा थागलकपनि को कोइन उजरी से की उदनि मैम लेपी से लोक सभा की स्पीकर से ओम बिलागी कनोदा रेसिडेंशियल क्वार्टर दा क्यू मैम लेपसिदा ओजा महेशना थागलक फोटो जी लेपगा वरी सानबगी फोटो ने ची अमसु पाई मणिपुर की था 13 सोल्यूशन लाक्त्रब इशू सिबु लेपगा सोल्यूशन पुथोकपा यागद्रा हाबसे ओजा महेशता यमता हंजनिंगे यामन लुबा इशू दी हारगा लेपगा वरी सानबनदी ओजा सोल्यूशन पुरोकपदा खरा वागनी अदुना ओजागी दो अथुबा ओइरंबसु याय अतोप थबक लेरंबगिसु याय अदुबु लेपगा मणिपुर की इशू वरी सानरगा फोटो थागलकपदुदी आइदी थमोइ सेंगना एज अ यंग पॉलिटिशियन अमो ओइना आई मधुमदी खितंग प्रजाद उच्चाइब्रा हाइना आई खले मधुमतंग आई वरो बिरोय आई किसे यामना पॉजिटिव सेंस तनी आरपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी नि श्री महेश्वर थौनावजम हाइबसे श्री थौनावजर महेशमना हाइबे वास्ता मयाम मणिपुर मचा ओइबगे मणिपुर मचा अमा ओइबगे खंगदे यामना सीरियसली लौदबदन तवे श्री महेश्वर थौनावजमना आरपीआई एनडीए की पार्ट नत्ते सिगी पोल से हाइरबदी मधु पार्ट नत्ते असम दसु बीजेपी का थेंगाइना का दोरिबनी अदुगा मसिमान हाइरबसे नेशनल प्रेसिडेंट श्री अथावलगी अयाब यावरगनी मसिमा आई क्लैरिफाई तौजरा अदुगा ngसाइगी हाइबिगिबदो अखोइगी कांग्रेस की मतंग हाइगिबदो आई याजरा अदुगा बीजेपी की मतंग सु खितंग हाइजगे बीजेपी सु मणिपुर से थुगाइरी कांग्रेस ना बुदी हाना थुगाइरे हम थुगाइना प्लान तौरी सी मैम लोग खंगबीरबनी बीजेपी ने करी तौरी हुजे बफर जोन ना हम समझल बफर जोन है बिसदा अखोइगी मैतई विक्टिम्स मैम दी मयुम दा हनमंगमद्रा मखोइगी सुरचानपुर अमसुंग अदुगी नकनबा जगादा लेबा मयुम मकई मयामदी मयुम मकई थुगाइबिबदी लायरदरा मखोइगी मफम दो बुलडोजर थाजलगा तेमगाइबिरे बिसि मैमना फोटो को लोइनन एविडेंस लेरबनी अदुगा होजिक होजिक मयुम दा हंजनिंगबा विक्टिम्स मैम यावरी रिलीफ कैम्प दा लेबदा नुंगाइतबदिगी अदुसु हनबे याहंद्रे बफर जोन यार संगंद्रे मजी सिक्योरिटी फोर्स नंगा आगा थमिबेने वायरस अतोप जाति की पी सिंग होजिक इम्फाल दा लाग इम्फाल दगी अतोप शहर दा चली हाइबदी इम्फाल एयरपोर्ट की अतोप cities दा चली अमसुंग इम्फाल गंग जुंग कोइरी एसी यामना खितंग सेंसिटिव ओबना यामुन हाइजर दसु if the co-panelists decides you can check the records from the airport authority of India sida yamna हाइजर रै पोट खितंग सेंसिटिव ओबना अदुना बीजेपी सु it's on the process of breaking Manipur अदुगा लोइना लोइना ना कुकी आर्म्स ग्रुप न बीजेपी सगुल लेबसी कुकी आर्म्स ग्रुप स्पोक्सपर्सन ना हाई खर बने यूट्यूब ता अवेलेबल लेबने अदुना मखोइना मणिपुर लेबाके अफब तौरकने हाइबसदी थाजबिगनु मखोइना कयामक हाइजिलगसु अदुगा अखोइना इरांग असि मरकता कयार खंखरे बीजेपी की लीडर ओइबिरिबा नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज असम की सीएम ओइबिरम श्री हेमंत बिस्वा शर्मा महाकना सिंधुना कयारक सीक्रेट मीटिंग तौखरे बीजेपी की लुचिंगबा कयागा अमसुंग कुकी आर्म्स ग्रुप का मसी मैम से ऑन द रिकॉर्ड ने इरांग हौरी मतमदा यूनियन सेंटर द कौरगा मखोइगी खुलाई पाइबे लुचिंगबा कयागा सुवारी सानखिबनी मसीगुम मैम मसिना ताकपदी कांग्रेस अमसुंग बीजेपी हाइबसे मणिपुर सरकार की मणिपुर प्रजा की दमक्तदी मणिपुर इरिचा मयांग की दमक्तदी अखोइगी सुइटेबल नत्ते अदुना ख्वाइदगी मतिक चाब होसिक लेउरसि महेश्वर थौनावजम ने श्री महेश्वर थौनावजम